Rachel Barkhay Marie hi January ni som pariat kum sang khazakwa somret pali khan Everett Washington alo pianga Christian chung ko thatak ni in anule pati ba ka pian pui u naw leizon pakhat aneya mihlim theitak le thian kom nuam timi a thian te puin abula om nuam an ti in an thalhel thin ema chu mai ba ka ran ngei na takmi ni in abikin zo te hi adu thei hle a ale khazar lai chang to a ran ngei na mi ani awangin ran doctor ni tum thlat ani a ma se hun aliam zela teenage ron ni chho chu anuna danglam na ron om chawin har satna atok chho tatlat mai no pangti ani atanga a thian kom thin mi paruklai in heti hun lai hian an boral san to a thian boral ta ti chu chuti ema hanlak na na deu emo nation pa lo ma se an zinga pakhat boral dan eroin aril ro le ngai to ana ati boin aril ro lo thunga chu a thian nai tak le akom nge thin unaw ang maya alo khosak pui fo a thian pa Corey Haynes ni in car accident boral ani a apon lamlan dan a hlim viau angin langma se chungril lama ero a thian pa thina in na satakin a ngong ani ama ngong thalo nei chozelin a khosak dan zongzong thlengin a thian pa boral na hian ati boy ne hle a zirna lama po ahma anga ariru pe thei to lavin ariru ha dam na zongin mun sang sanga te kalin hun amang fo thina ma se hlimna tak tak ero chu a mu thei chang lo hun le ni yeliam zela Rachel po ariru pot mang danglam chhowe hretin kholai ngai nat na in ariru alwa khata pon lama ahun amang tam chhotial tiala zanlam party na te kalin indi hlimna lama ahun tam zok amang chhota a anole pate po in an fanu omdan chu mak anti in an ngai athata lo hle mai ani anole apate hian thei top cho in an fanu in kong dik azole theinan ti in thutha engkim an shilfowa ma se anole pa zilna chu inga ma ngai lovin ani tin zerna lamte thauthla hretin atopa phe chuan anole pa rim ti na po la lem lovin azirna po achol san tangi nge a chutianga hun ahman chhotak zela chuan anon chu khovel lam thlak le na hlirina khata a pon lam thian te ne na sol rong bol chu atuina bir ni chhozelin atopa phe chuan northwest mafia tia mi te shetlar mi om thadu lo le mi sol rol om khomna pol azom ta hiala atlang pui tho in he pol hi jela tang to ti le jela changa tlan chuak to ti ba ka an chung te laka tla sang ho he pola hian an tel tang puya chutiang pola chuan in jak lut veta ani hun engi muchen chu Rachelin miswal pol northwest mafia azomani ti hi anule pati chuan an shelok lova ama iro chu an fanu khosak dan le zanlama ahun mandana anule pa ngai tha theilo chuan an fanu khosak dan chu arukin en thlakna an neita a reilote hnuwa anule pati po chuan an fanu in miswal pol azom ti chu an chuak tangi ngi ani hetia miswal pol azom ti an sha chu atanga ni reivak lava Rachel phone bill apati nen ron thlengin dollar zaruklai phone bill tamtak an fanu minga ronkal tamai chu anole pati chuan makanti ema apa chuan afanu Rachel phone chu a hriat lo lai rem chang zongin call detail an check sak che mai chu chuta thil mole sha chuan a thonge mai phone call detail a chuan miswal jail tang chuak John Anderson ne na anin bek fo thin thu apa hian a hri chuak ta a chutia jail tang chuak ne na afanu anin be fo mai chu mak ati in a chan sha chwale tumin ma ala le ta ngala John Anderson hi Northwest Mafia Group member te zingami ni in Rachelin he polizom dona lodong songtu ber hi ania an pani hian in komngai chawin jela tanga bel chwalei lokani chuma piangin an pani hian hun tamzok an mangdon thin hi aloni a atira thian in komngai tak ni thin kha anin kara indu tona nein nupa anga khosak chang te po an lo nei photo thina hun aliam zela John Anderson a chuan Rachel laka athik thu ati che chhotel tela mi padang abyak de ohlek chuan thinjimin achungril hi alo savyau thina chuti rwal chuan Rachel hne na ero asoi chuak ngai lem lo tum khat chu Rachel jingkar inbol tur athom hno phela bathroom alu tur chu alaizon megani chuan Rachel taksa a vokna ni om tak wal tut mai chu a mutatlat mai chutia alaizon meganin anungza ko thlakna ni om tak nu ma mu ve ta ka chuan thil om dan zongzong chu a shil ta veka meganin abialpa Anderson a khoina ani ti ashiatin abialpa chu then turin a shil ngala a then theina turani phochuan pui ein huam tho po shelin Rachel puin alaizon megani soyang chuan abialpa Anderson a chu kalsan turin aril ro siam filta ani hetia anin then hnu hian Rachel po akhosak phung apa ngai chhole chan viawa pona chhuareng rengin a huna tak in a thleng ta fawa achungti bul ahun tamzok te mangin non bol chan thale torin chan ala zel boka achungti po an hlimin an lom hle nge a ma se hun aliam le sheta
Rachel ipo anon hluilama kirle tumna po ni em lawa a omlai chuan an Paul chin member zinga pakhat Maurice Rivas anin anin tung le ta Maurice Rivas hi no le panei lau pi le poti en kol hnuai selian ni in ani po azirna zir zawlavin miswal Paul Northwest Mafia hi azon ve a anni pani po hi in kom ngai tak le in nil em an ni a tu khat chu Maurice Rivas le Rachel chuan Northwest Mafia Pola hun man ring mai chu an pani ta na thadon lawa an sha thole chulawa hun khoral na mai ani ti in an Paul chu chwa sandan tur an ngai to ta a Northwest Mafia Paul chwa sana an zirlai chunjom le chu tha ti in an ngai dan anin shilton vela an tum ang chuan an Paul chu chwa sanin school a zerna bul chan thale in hun an mang chole ta a engkim an ro manna angle an du angin akal tlong chhoviawa ma se Rachelin achunga eng thil nge lo thlengdon ti renga hra se lo hetia school ti an hankal chatle ta ka chuan thian tharte tongin Rachel ipuin azir pui a school kalna akal ve tho John Furious anin in hmel sha chhole in thian in kom ngai tak ani chawa in ngai zona lam ero chuan an kalshan lem lo ma se anin kom ngeiin anin zuina saviau thung ani Rachel in skula a thian chhar thar John Furious achu atira miswal Paul dang member te zingami ani ti alo shilim lawa chutia anin kom chen chu Rachel Paul chho santak Northwest Mafia member chen khaten lo mu fu in an Paul member ni chen Rachel in miswal Paul dang a kom fo tamai chu an ngai a thathei dalawa an Paul thuruk zong ashil an hlawani bermai Northwest Mafia Paul de chuan Rachel chu thadan to ro manna an siam ta ani September ni somni pasari kumsang ni pani khan Northwest Mafia miswal Paul de chuan zana inti hlimna an bo saya hemi chum hian Rachel po somve ni in an som mangin abialpa Maurice nen an kalve nge a miswal Paul member tinen po in nailem lavin kil khata do kan kilin an thuve a engkim pangai taka kalin hunhlim takin an manga reivak lava anzinga pakhat chuan dokan kila Maurice bula thu Rachel chu thilpui mo ti tur omanga chuan lam siamin kongkhar lama hrai pheya an thlen ma che ati in a hnunga tangin an ron nam thwaya akyang velading misol rol te chuan an ron khoiron tan takngala a khoitu te zinga hian party na hmuna akalpui abialpa Maurice apo aphusapol ni in heng zong hi an ro man ruk na vek alo ni a mi chi omne mi parwalin an sei sakta ka chuan Rachel chuan rei a deita lawanyang chhuata chuan ni khoshelavin aleta dera misol rwalde chuan pona motor dana a zon phein ti zel dan tur ngai to in akut le kete an phorvika kar hnunga zon lutin motor dana atang chuan an tlan chhuat puita ani Rachel polo har chuak le in achunga thil thlen dana ngai to in makati ema kara chuan mi pali chuangin chungzinga chuan party na a akalpui Maurice apo atil ve nge a party an manna atanga kilometer somnga vela hla tlangrama kar chu ti dingin an zinga pathum de chu manrwala turin mundanga an kal le a Maurice an Rachel chu alo ompui thung ani ti chuan manrola a kalte an ron let le hnu chuan an ti atangin Rachel chuan leile na manrwa bong tu thlole leivung paina swa durani ti ashatin a hlau ema atan zan top na bernia ashata wang chuan ariru a hlauna nasa takron omin atap khor zoya reilo te hnuwa Rachel chu kara tanga hlang thla in chung miswal rwal te chuan leile na manrwa chu la in le chu an lai tan ta a an lai zo chuan Rachel chu a phwar na phelin a thom hno hlivek tura shilin chi bengbe te po phel turin an ti a chuta ainrin lo lai takin leile khwara chuan an nam lu thuda chutia khurchhung atlak rwal chuan Maurice chuan a pistol pailai phorin asilai mu azo ma chu akap zuya Rachel po reilote a boral zuin lein an chil zuita ani Rachel chungten police an fanu chin hriat lawa a om tho complaint the lutin ni som hnuwa po engma chanchin hriat tur om si lawa ama ero chu ni engmuzat liam hnuwa party na atel ve pakhatin Rachel chunga thil thlendan chu Rachel chung da chu ashil ta veka police a complaint siamin an thu hriat te police lam an hriat tir tawata ti chuan police lam ten an nu chhuina konga har sakna neilem lovin tluang takin an kalpui zela Rachel thina a innam hnoinia an hriat chu pakhate te kovin thu zo fiana an neya atopa chuan thil swal ti tu te hriat chhuani in mi pariat telaka tol tha thu boy siam sakin jela an khungta ani